Kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Nzeri 2024, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagaragarije imitwe yombi y'Inteko Nshingamategeko ndetse n'Abanyarwanda bose bikubiye muri gahunda ya kabiri ya Guverinoma yo kwihutisha iterambere NS2 muri iyi manda y'imyaka 5, ni ukuva mu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2029. Kuva mu mwaka wa 2017 Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ingamba zari zigamije guhindura imibereho y'Abanyarwanda. By'umwihariko ni gahunda biteganywa ko ishyirwa mu bikorwa ryayo rigenzurwa n'Inteko Nshingamategeko. Inkingi eshatu ahanini nizo z'ingenzi zibandwaho, harimo ubukungu, imibereho myiza hamwe n'imiyoborere. Minisitiri w'Intebe yagaragaje ibyagezweho muri gahunda ya mbere yo kwihutisha iterambere NST1 yari imaze imyaka 7. Yanasobanuye ibyo Guverinoma y'u Rwanda iteganya gushyiramo imbaraga mu kwihutisha iterambere riganisha ku cyerekezo 2050. Reka tukubwire ko muri NST2 mu mwaka wa 2050 u Rwanda rufite intego y'uko rugomba kuzarwara amaze kuva mu bihugu bifite ubukene, rukaba zarwarazamutse rukagera mu bihugu byamaze gutera imbere, bimaze kugera mu bihugu by'ubukungu. Iyi ni inkuru Media uteze amatwi, aho tugusaba gukora subscribe mu gihe waba utarayikoze, kandi tugusaba gukora like mu kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo tugaragarize yuko uri kumwe natwe. Bimwe mu byagezweho muri gahunda yarangiye harimo ubukungu bwazamutse ku kigero cya 7% buri mwaka, ndetse n'umusaruro ku muturage wageze ku madolari 1040 uvuye ku madolari 729 muri 2016 na 2017. Abanyarwanda icyizere cyo kubaho ngo cyariyongereye kigera ku myaka 69 n'ibice 9. Muri gahunda ya NST1 hubatswe imihanda ya kaburimbo ipima kilometero 1600, ni mu gihe hanubatswe imihanda y'imigenderano ifite uburebure bwa kilometero 4137. Ni nako kandi imihanda yacaniwe ipima kilometero 2185. Muri NST1 Guverinoma y'u Rwanda ngo yubatse ibitaro bishya 7, ibigo nderabuzima 12 hamwe n'ibigo by'ubuvuzi bw'ibanze byageze ku 1252 biturutse kuri 473 muri 2017. Si amavuriro gusa kuko ngo hanubatswe ibyumba by'amashuri birenga 27,000, hanongerwa amashuri yigisha ibya tekinike. Minisitiri w'Intebe yanagaragarije abagize Inteko Nshingamategeko aho igipimo cyo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku Banyarwanda kigeze uhereye muri 2017. Abanyarwanda bagera kuri 76.3% bagerwaho n'amashanyarazi bivuye kuri 34 n'ibice 4. Biteganyijwe ko Guverinoma izibanda ku kuzamura ubwinshi bw'imirimo mishya ibyara inyungu, guteza imbere inganda, kunoza ireme ry'uburezi, kugabanya igwingira mu bana bato, kunoza imitangire ya serivisi no kubaka ubukungu burengera ibidukikije. Mu myaka 5 iri imbere nk'uko intego n'ingamba zo kwihutisha iterambere NST2 zibigaragaza, ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka bugere kuri 9.3%. Ubuhinzi ngo buziyongera bugere kuri 6%, naho inganda ziziyongeraho 10% na serivisi zizamukaho 10% buri mwaka. Ibikorerwa mu Rwanda made in Rwanda byo bizazamuka ku kigero cya 13% byibura buri mwaka. Ishoramari ry'abikorera naryo riziyongera rigere kuri miliyari z'amadolari 4.6 muri 2029. Ibi bizajyana no kwiyongera kw'abizigamira k'ubwizigamire bw'imbere mu gihugu, binafashe leta gucunga neza imari. Mu bijyanye n'ubuhinzi ho Minisitiri Ngirente yasobanuye ko intego ari ukongera umusaruro no kwihaza mu biribwa. Hazibandwa no guteza imbere inganda zitunganya umusaruro ndetse no kubungabunga uwabonetse. Muri iyi gahunda nshya ya Guverinoma igamije kwihutisha iterambere, hagaragajwe ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwayo haziyongera akagere kuri 77% gaturutse kuri 61% muri 2023. Ubukerarugendo nabwo bunyuze muri gahunda ya Visit Rwanda ngo buzongera ingano y'amafaranga yinjira mu gihugu. Guverinoma kandi ifite gahunda yo gukomeza guteza imbere ibikorwa bitandukanye bikurura abagana iki gihugu. Muri iyi gahunda nshya byitezwe ko hazongerwa ikoreshwa ry'ingufu zisubira ku kigero cya 60%. Ni nako ingano y'amazi n'ingufu z'amashanyarazi bizagezwa hose mu gihugu. Hazanakorwa inyigo ikoreshwa n'ingufu za nucleaire mu kuzamura ubukungu, ubwikorezi no gutwara abantu mu buryo rusange. Guverinoma yatangaje ko hazashyirwaho imihanda yihariye izajya ikoreshwa n'amabisi mu mujyi wa Kigali,
hakazubakwa ibirometero birenga 300 mu mujyi, hanasanwa indi mihanda hirya no hino ireshya n'ibirometero 500. Bitarenze kandi ngo muri 2029 hazabaho kwikuba kabiri kw'abakoresha Rwandair bijyanye n'ibindi byerekezo bishya bizongerwa. Imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera hamwe n'ibindi bicyunganira nayo ngo izasozwa. Hiyongereho n'ishuri ryigisha ibyo gutwara indege. Ikoranabuhanga n'itumanaho rizakomeza gushyigikirwa hatezwa imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano ndetse n'ubushakashatsi buzazana ibisubizo. Hazanatangwa indangamuntu y'ikoranabuhanga mu rwego rwo kwihutisha imitangire ya serivisi. Mu ntego zigamije kuzamura ubukungu, hagarutswe ku kuzamura ingano y'inguzanyo zihabwa abikorera, hanakoreshwa ikoranabuhanga mu bigo by'imari bizwi nka SACCO. Byitezwe ko ireme ry'uburezi rizakomeza gutezwa imbere mu byiciro bitandukanye, aho hazatanga ubumenyi bw'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, bikanafasha buri munyarwanda kugira ubumenyi bw'ibanze nko gusoma no kubara. Ibikorwa remezo bizakomeza kongerwa, hanashakwe abarimu bahagije kandi babifitiye ubushobozi. Ibi bizorohereza abanyeshuri bigaga bacucitse ndetse n'abakoraga ingendo ndende bakabaviramo kuva mu mashuri. Ikindi kandi ngo ni amasaha yo kwiga aziyongera. Iyi gahunda yo kwihutisha iterambere inagaragaza ko izarangira hubatswe nibura ishuri rimwe ryigisha imyuga mu gihe gito muri buri kagari, ku kigero cya 60% muri buri karere kakazaba gafite ikigo cy'icyitegererezo mu myuga n'ubumenyingiro. Urwego rw'ubuzima narwo ngo ruzakomeza kwitabwaho hanozwa imitangire ya serivisi, hanongerwa umubare w'abatanga izi serivisi. Leta izashyigikira iyubakwa ry'ibikorwa remezo bishya nk'amavuriro, hanagurwe ibikoresho bigezweho. Iyi gahunda ya NST2 izahashimangira kandi ubukerarugendo ngo bushingiye ku buvuzi. Dr Edouard Ngirente akaba yakomeje avuga yuko imiyoborere myiza izavugururwa, abishimira serivisi bahabwa bagere kuri 45%. Ubu bizajyana kandi no kugabanya ubwinshi bw'imanza zidindira mu bucamanza. Kugira ngo guverinoma y'u Rwanda ibashe gushyira mu bikorwa izi ngamba zose zigamije kwihutisha iterambere ry'igihugu NST2, harasabwa ngo ubufatanye n'uruhare rw'abaturage, imiryango itari iya leta, abikorera n'abafatanyabikorwa mu iterambere bose. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu migambi ndetse n'imigabo ya leta y'u Rwanda muri iyi manda y'imyaka isaga 5. Ikaba ari manda izahera muri uyu mwaka wa 2024 ikazasoza muri 2029. Ahangaha abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza koko niba iyi migabo n'imigambi izabashwa kugerwaho. Mu gihe yaramuka ishyizwe mu bikorwa, u Rwanda nta kabuza rwazajya kwibona rusanga rwamaze kugera ku ntego yarwo ya 2050. Reka tukubwire yuko mu mwaka wa 2050 u Rwanda rufite gahunda yo kuzaba rwaramaze kuva mu bihugu bifite ubukene, rukaba ruzaba rubarirwa mu bihugu bimaze kugera ku iterambere. Ruzaba ruri mu bihugu byamaze kugera ku iterambere, rubarirwa mu bihugu bifite ubukungu, aho barirwa yuko nibura buri munyarwanda azaba yinjiza akayabo k'amadolari asaga 1000 buri mwaka. Ni ukuvuga asaga 1 miliyoni, aho buri munyarwanda wese ngo azaba afite ubushobozi bwo kubasha kuyizigamira buri mwaka. Kandi ngo ubwizigame ndetse n'icyizere cy'ubuzima nibura ngo kikazaba cyarazamutse kigeze hafi kuri 70%. Iyi ni inkuru Media wari uteze amatwi, aho tugenda tukugezaho byinshi bitandukanye biba bivugwa hirya no hino ku isi. Turagusaba gukora subscribe mu gihe waba utarayikoze, kandi mu gihe wayikoze turagusaba kuduha like muri iki kiganiro kugira ngo utumenyeshe yuko uri kumwe natwe. Wakoze kubana natwe.